Pe foi ona failo atu le taimi o sola o le mai o tātou telefon le tāle valu ma o le tātou whilo inga ia mai tātou sui i le tātou waonga o le USP a le fua. Ia nei tāo leo maa whilo i nei ma le whionga suti lungo le tātou pokalame whalau ilo fo ini sio vaenga wanga i tātou waonga le nei taimi o le tausanga. Good morning, maro sa ifo mori nei tāo. Tai manuia e lawa whionga lo whafo ina tātou pokalame nei tāo. Good morning Samoa, mai mua whafonga mai Samoa nei tāo. Paule alofa malanga leo le so. Fa sina leva sa sa yeah. Long time ah. Yeah, you look young. What's your secret? Still young. Eh, mana yo lo sei. E kai au. Yeah, this is same le office fa so anga wa le fa no le fa counseling ti on le office fa so anga. Sei ma sania. Ai sawa. Que le volo ko fa. Mai o e su ti nei kai. Sai le alofa malanga leo le so. Ya, tatu ye ni amano e fa pena no fa la wilo ini sio wa ngole wanga i tatu wa onga mole. Nei foi sa mesta la to ya matalia. Ya, fa tsai tsele la mo o ava no. Ia o le fo tato ye fo I tapena ngol vai tu wanga lona lu o nei fo tau sanga o mai atu ni la vai tu wanga mua. Ia o mai fo isu enga ia la fo fa nga so sono ona vava ai alum fa na ila to results a. O le asa lulu ma le loi matsa ma le a. Ma le final sele, ia e sele foi ma le fia a o ia foi misi. O sele ma le fa no a. Ia va penale o la. Ia, sa o le leila va. Ete sele ai mesa. Luluina. Ia o le vai aso fo e matata so vai tuanga lona lua. Okay. So semester 2 starts next week on Monday. But admissions for new registrations and resuming of studies finishes next week Friday. Okay. Ono le mafaufaunga o le o tau ai ale pulenga tulanga le o tātou so a fate ia te masalo o fasalonga nei ya so fo ila fate ia fo ni se maso what ka feel like ele ko a maka se lesta mo ko fo ya o me what ka feel en row se vaku se kama le fema fe a so matu wai o sala le na o le investio pacifica so te a matele so fo vai so fo so semester 2 2026 for USP starts next week Monday. Registrations have been ongoing since the end of exams from last semester. Okay. If you have a child that is currently at USP and has said that they still haven't got their results are out. If they're still not telling you, then you may visit our office and we can have a little chat. But if you nisi vaenga tulango le vai tuanga lona lua o to tele along fa na sa tongia la to pili e fono fa vai Okay. O le mela le o sa fa ilo fo I along fa I fon fa vai ele mfeno ma so tu ina to result along fa now it's tauno mai along fa now fa ilo mai il mata officer fa mon mole o pizza pilato avato result il fon fa vai wa o tulanga na le o fon fa vai taimi le to va ai mama yo la to tu pe alu o le leyo na alu ia lela mo alo uma fana uma lesa tsongi ina sa nga lile fon fa vai ai le te mana o te tsongi fa wa fo ile anga lile e suma tata office fa ilo mai le te mana o ave o results anga fon fa vai tu sa lo watu wa ule na tsongi fon fa vai lo pili ai le ma faina lo watu fon fa vai unfortunately for privacy okay te wa ave se loka tale mafuta foi le si vai tuang al tulanga na mo ila to uma sanga le phone fa vai yo wa onga e va veano o tu sanga te esa mana ia great e fa so it's why it's was va enga le su watu mo mia lava ne su watu fa ilo atu e mali ato to ave o results sanga iPhone fa vai ina ia liu so far fon fa vai ma va ai em sila eto mai foi se selen e so al sulanga na lo fa wa winner tato resala me ma sani lava o le mele o lo ton final university e anga estima fa nga ina le o pepa manual registrations online so when I say you on online registrations, it means that everything o lo pepa now o lo WhatsApp o results uma o load ilunga le se le ala na yalum fa now ele o mo fai na file na tulonga o le ele o scanning ala to copy sia o lo mo fai na file ma to office la ona na em fai na su what on ma to scanning ale na wa to la foto le oi e se alo ilunga online portal e load ilunga va na
Au tau walo li luma le soifuanga tūlanga o me wha teknolosi. Mana ia. E au ngā teli. E au ngā teli. Now, after you actually register online, you will have a copy of your birth certificate online. Yeah. You'll have a copy of all your results online. You'll have a copy of your marriage certificate online. E alo, ie ngā mea. Vai whai pui whai mā kōpea. E wai whi whai ufo ia tōma au lesa lo whai. E ngā mea. But, yeah, so as we move, you know, with technology these days, it's really important that you have these copies, these documents on hand, so that if I find okay. Yeah, matau tu iti tiere tati pila lo la awa o pepa fai mai la leo tato ye vai tai mi o le swing o le tau, mal vava ai ta fata o tato si o manga. A tele lan tas fa nga ina technology, tu iti tia fo le alo lalo nai la au. E tu salai le le tato la le amsavai, fati no tato stala. Io, it's tu salai. Ai le o tau fia mawao i ai nisi o lo o iai whawhita uli access to the internet. Le a mātou te talia ina lava ia pepa whamaumaunga fo ina pia whai o iai ni o me mātou te sama whai, a mai lalo pepa na, ai mātou te sama whai lava ina ia whai loa atu i mātua a me se o along whanau. Ia le whainga mo le luma nai. Ai a whapea leo i wa o atu mātua ma along whanau ma pepa ma whamaumaunga uma ia. Mātou te talia e le whapea ai latu mo lo manual registration. Whak le online alo ka le le sime whapena o lo talia al mea na le tama whai una ai. Ina ia tama wha. Wa lea ma se tama titin leva i taimi leo yesterday. Saore le ia. Te wangana ala o whanau kana forward. Ole a fo ine i lau whionga su tini tai o le taimi le tatou le stala. E umalota puni tatou noa pe toi tu mai siava no mo i latou le Wa o le mea moni ai, sa tauna sa puni nei le safari nei, ono le ai le asonga fua le a onga. Okay. Ai ono, onso pe a ono whaatu le amatanga tapo kalame. Tele yo nisi mātua lo whate ia nei, whamai, ui, ka whio lale, lele whamai a matalvai aso le a le whamai ke whialu New Zealand. Whamai wha a makalvai aso long kolu au kuso. Ngā mele ulu. Although it's a puni vai aso le asfarai le ia restala. Okay. It's salo atua i along whanau. Whaingo fie ia ona pue ia i au notes ma mea umana. Pe a mata sa o ale aso le. Taimi a mata ia. Wa a whapete restala for let's say Tuesday, mali Wednesday, Thursday, Friday next week. E se oso atu. Wa uma le vai aso. Wa uma notes, wa uma lectures o le vai aso mua. Ia e tā aua e ala, nei vai aso tso, e tamu whai au mai e sonu restaurant, se wanga nā se matua, wa masua i ngalo nimo. Tāua. Ia mali student wa ngalo si o. Ia ona o mai le vai aso lea, au along whanau le sa onga le vai tuanga mua. E le se mea toi o mai e fua, le ma whai ana register online. E ini si along whanau na register la vai tuanga mua, vai tuanga lona lua. Mai le amatanga tau sanga, o le au ngā na o le whaonga aina leo teknolosi. O tu iti ai le umi o laina e whaatalitali e along whanau whaingo o le restalanga. So peo nai vaenga na e ui lava lo utau atuanga i tua le asfarele vai aso fou i tato restalanga. Au le a onga e a mata, the show must go on. Ele tau fia. Ele tau fia, ele amatanga o tato a onga le asunga fua lea. Onga winga first class lecture, bang. A mata le asunga fua. Usa pepa kali kuskamba le asio, ele mga wala e mele skale. Le aia. Asunga fua a mata, ai so e pea, oe fata mala i pea, a mata e latu le solua, sofi mele sfari le fai ele o rest. Toi tasira tasiri suti fa mole fa o ta italia sa o ta onga ya wale umane ila ta onga se ngasfulua po le se ngasfutolu ona fa ta mala toi mo so ta va no ta toi stala i ta to universite fa mole I wa pe o fisilia lo se fisili so o me se yama o peli te uma io ele ia se papu i pu o su mai fa ta non sa o pa me se ana i matu o ma fa fa pe ai lunga a Sulo wale ngana e ina isi along whanau o tulanga funa ele maseno e tama ita i tulanga ma itanga mea supule o langa nei le na tia na vaenga ai le whaapela atau fia i le ola o wina whaawau along whanau
mwhai ona tupun mea nā ona toe saule ia. Toe saule whāwau. Papena ye moni lau sanuanga tūlanga o tausanga sifulu o whaale tonu, tele le taalo, tele wha nisi whaenga a ngalo le tupe alu o mātua matapua inga ai le mwhai e ai le o le naunau ta inga lava le USP ina ia e sea pāpuipui e tā punpuni ia vanua ma neva i tai mua tele ia alanga tupe e fisosoani i tātou alung whānau. E mese a tātou whono whaavai le i le taimine o le langona na whawhitai fo ia i le sūlanga fo i le whono whaavai. Lo ma whai ei ona whaawawina a onga. Wal pe o le sina popolenga mātua. O le a pe whapewhea ona songi ta mai te so o valu ne iai o a onga pea. Ia au tūlanga. Au te langona fo ia. Pasi au su inga. Pasi au o mta upu. E se mera le fie whono whaavai whaawau. Aurele. Papena, pole la fo e o fai mātua i tutongi a la tau i a pidi a la tau alum whanau. Pole le whaingata, se peo le mea pia kawa ai a tō manu. Sawa. Malo whaftai. E se wage te fia sau noe tatou la lai sa la whai. Nei taimi. Ia, whaftai te la o tae au e whai ei le orientation a Savai Centre. Le salo atu e alum whanau ma whaawau, o whaawau i tatou la lai sa la whai tae au, toi whamanatu sa set tae au le awhale iwa, o le a whai e tatou whaamasani, tatou pokalami whaamasani, mo i latou lo whaawau, e whaamanatu e tū la whono, ia ma latou o whou mai, e whaamanatu i eile au whaalungo tā le whaawau. Ia, ma so se matua lava e fia su atu po i eini am fesili e fia malama mai, tae au i sa la whai, i le whaitusi al malo, i eila la ali University del Pacifica e sa te su atu tatou Talanoaga, tatou ewa fo il matou fo i tuli manu. Ia ma whaai e po ane fesili mani waenga ese o le ola o ino lo walu malo ma whanau. Ia malama ai le team e su atu fo il tamai tai whaatonu me fio ngā tō le awa, Dr. Fanafi, ia malana waenga. Mo le fo i whaamoe le aso atai au. O le asofi o le whaamasani na alafua. Alafua, okay. Ia, tūlanga na, restalanga lo whaawau taimi nei, please online for those who have access online. But we also have manual forms for those who wish to go on manual forms. Yeah, don't leave it until the last minute. School starts on Monday. School will start. They won't wait because you haven't registered. Please come in. If there are any further questions, please don't hesitate to ask. We have a very helpful team there on board. And perhaps tomorrow you'll meet more of the team as well. Tulanga ana manuia tele ia whaiva matiute whapena fo il pulenga ia whaftai tele mulu matua wanoa.